Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan nga Eli. Manipod Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Awan makaibaga iti gasat. Gapu ta tininamnamak alalaki a makadwak iti tungpalbiag. Kat sabaligayam ti pagtungpalan na. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Eli dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ay, nagrigat matanda ito yung assignment tayo. Agpaisuro ako makan ka. Kat, anya nga ron ngay. Amo mo, ta saan ka mapagkatkadan? Tulungan ka, tagayim ka kat nga ron. Imbaglakit din tanaad da anak itigayam akaskan ka. Nasingpad kan nalaing. Wanan, di na kon bulaan pay. Ngam kas itisikot. Sagot mo ti meriendata. Kat siyempre nagpaisuro ak nga rod. Di libre ka. Nasaysayaan di nalawag. Tapno kinawatan ta. Sa dino ti kayat yung pagpasyaran tayo. Itatawan klase tayo. Jak amuman ka de likan Liam, no sa dino ti kayat da. Awan matamok amayat a pagpasyaran. No sa dino latan ati kayat jo apapanan tayo. Sa dino ti kayat mapapanan, love. Kasla kayat ko ang makita ti bagbagada amount kalugong. Rock formation ka no. Okay, DJ ti papanan tayo. Kan, may mayat no agbalon tayo tapno tipit. Talagang agbalon tayo. Tasigon itinagdamagak. Awan sa ti restaurant ijay. More on coffee kan merienda laang kano. Sa dino rin ti paglutuan tayo, ti balunan tayo. O di ijay latan boarding house ko. Mapantayo agpalingke. Kalpasan na. Agluto tayo ijay boarding house ko. Mayat gayam ditoy. Kastay la nag-hiking. Wala rod, sweetheart. Uray kas ano? Maka-exercise tayo. Marigatan kan samot, Eli. Natirad nga mindagiti bato ditoy. Kabala? Ala, agsardeng tayo pa. Tapos lamayat dito pagpwistuan tayo mga na. Amo ka na banugan, love. Agi na natay pa nga ron. Nagrigat at talaga ti awan exercise na. Naglaka mabanog. Mayat da ito'y abanding tayo. Kasto'y ti aramidin tayo. Tunggal awan klase tayo. Enjoy! Wan nga ron. Enjoy gayam ti kastoy apapanan. Iso amang panunot ka manan iti sumaruno apapanan tayo, Eli. Friend, buyaam dagiti picture tayo. Nagpipintas ti panakaala tayo, Kita man? Uy, wow. Nagpintas ti background Adun tinaurnong mo memories tayo nga upat. Mayat aboy buyaan. Inton adanton anak ta. When at least, adda pa kalaglag ipan itinapalabas. Sigurado ka ka di ani Liam, di ba kay asawaam? When friend, kaskin ni Liam ti arapaap kong agbaling nga asawa. Kitsi ka ngay, ni daylan ka di mat ti kayat mo apaki asawaan. Wan, ngam saan tayo ang maibagaday ta? Saan tayo ang nakasigurado? Saan ta ang masigurado? No isuda at talaga ti kagasat ta. Sa bagay, husto ka, friend. Imbagman ta nakaawid ka dito ibalay, iha. Mailiwak mat ngamin kada kayo kin ni Papa, Mama. Mailiw, wano da ka sa pulam. Siyempre, boss pa ba? Ngam kang ronaan ti amin, kayat kayo mat amakita. Tamanumat ng abulan asa anak-anak kaawid. Kat kumusta mo ti panagadan mo? Babaan iti asi ti apo. Nasaya at latamat, Mama. Nasaya at meron ta nagawid ka. At dangamin kayat mi nga ibagakan ka. Anya dayt na, Papa? Apama na makaturpos ka.
isurot na ka ni mama mi di Amerika. Ijay kan nga agtrabaho. Ada napinta sa trabaho nga agururay kan kay Jay. Isarak nakakano ni ninang mo nga dayjay. Papa, kasanon ni Liam? Iha, saan mo asayangan tinapinta sa gasat mo? No talaga nga ay ayatan na ka ni Liam, mabalin nan tumati sumuro ti Amerika. Diyak namnamaan nga dagayang plano yu kanya. Para matlaang kan ka daytoy, Ellie. Anya, no kasta, sumurot ka kada mamakan, papa? Awan maaramidak, Liam. Amumat anak ka depende ak pailaan kadakwada. Iso asaan ko ang mabalin asuplingan ti pagayatanda. Kasano nga rodan ti relasyon ta? No talaga anak patadakin ka. Mabalin naktumat asurutan ijay. Saan na bak nang ti pamilya kakaskan ka? Imbagkan ka, tadagur ura at trabaho mi jay. Siyak ngay, anda pa dagiti kakabsat ko nga gadadal. Ken, siyak tinamnaman na tumulong. Di urayan naktulatan. Nga manmanutan tulangan nga kita. Uray na, basta di naktulip-lipatan. Uray matsika di naktulip-lipatan. Lukasta, panawam to ni Liam? Awan maaramidak, Luna. Ngam nagtungtong kami mat nga urayan na. Sayang. Tinam na maagpay. Kat agpapata akumpanya ti pagtrabahuan tayo nga upat. Tapno saan tayo nga agsisina. Mayat kumaaday na apang panunutam. Ngam awan maaramidak. No saan asumurot iti pagayatan dagiti dadakkel ko. Maawatan ka matkit di. Ngam kasla nagmating agsisina tayo nga upat. Upat mat ataw na nagkakadwa tayo. Maikawa akton Kasta talaga, friend. Awan permanente dito'y lubong. Basta saan kanton amang liplipat Amang ano inton adakan iti Amerika. Kat manglipat ka matan. Malipatak kaya mo ti best friend ko amang tultulong kanyak iti pagrigatak. Kat saan ko mat amalipatan ti best friend ko? Aka na yun, amang ilibre kanyak iti merienda. Oh, apay anak kaliliday ti love ko, ha? Pumadanin ti graduation. Kaya't naasawan, pumadanin ti panagim na dayo ta. Rumbeng kumaan na ragsak ka. Tamalpasan ti rigrigat tayo. Uwen, maragsakan lang iti panaggraduar tayo. Ngam no panunutot ti panagim na dayo ta. Kastadyak kabailan. Kabailam na ita. Ikarim nga ro ti panagsublima. Wan, ikarik love. Congratulations kada tayong upat. Agyaman na kada kayo kadagiti ado a memories. Adda kayo akanayon iti lagip ko sa di naman kayan ko. Aganaan na't kumaakanayon iti papanam Ellie. Kan saan nga kami kumaalip-lipatan. Saan kayon to amalipatan? Nang ronakan ka, Liam. Kanayon nak to nga awagan ha. Ken di nak isuksukat ijay. Wen, saan nak to nga agbirok iti kasukat mo? Ala, agpicture tayo pa nga rod. Sakbay nga agsisina tayo. Kumusta ti trabaho, iha? Ay, kanayon nak nga rod ama kumikong, mama. Kat, kumusta kayo matan ka ni Liam? Day nga rod, mama. Awan pa'y panawan kon amang kumusta kan kwa na. Gapo iti kinaado ti trabaho. Ngam naawagam ka din, manipod adda ka ditoy. Wan, mama. May sa kano akumpanya ti pagtrab-trabahuan dakin ni Luna. Ay, nasayaat nga rod Ni Daylan ngay. Inala kanumat ti auntie na ijay Canada. Kasta ka di. Kat, jagayam mo, di mo ka di pa inawagan. Sige, mama. Awagak inton bigat. Tano ita, kaya't konti aginana. Alang nga rod iha, aginanakan. Pasensya kan a friend no italaang anaawagan ka.
Makumikumak akanayon iti trabaho. Agpapada tayo na marigatan, Eli. Marigatan kami man kaniliyam ditoy. Ngam ananusan milaeng. Naimbagat ang katrabahuan kami, kat makapagtinulong kami. Ala, si kapay lang arod ti makaamo iti boyfriend ko, ha? Amok mat analaing ka. Si Kanti makaamo amang tulong kan ko, na. Aywan gayam, kumusta kayo matan kinidailan? Panag ko na, kat okay man itan iti ayan na. Saan amarigatan iti trabaho na? Naswertyan na nga rod ano kasta. Ala, maturog ta nga rodon, friend. Tani, adapay trabaho ta inton bigat. Sige, bye. Agyaman ak iti yaawag mo. Bye, Luna. Duwan na tawain nga trabaho ka dito abroad, Eli. Awan ka din ti plano mga agbakasyon ni Jay Pilipinas. Adda papa, kayat ko asorpresaan ni Liam. Saan ko nga ibagbaga ti panagbakasyon ko. Ay, da kayo nga ikin ni mama. Diyo kayat kagbakasyon? Ay, si Kalaptan. Marigatan ako nga agbiyahe. Sige papa, da kayo ti makaam mo. Ala, agananad ka nga ro diti panagbiyahe, miha. Wan papa, kat agyaman na. Dito'y ti imbaga dalo na kinliyam apag trap-trabahuan na. Masapol asiputak dagiti masabat ko. Ang mga nudyak masiputan, kat mapalabas ko ina sa pinagado ti tao. Dagiti limapas nagsingsin na labay. Nakaragragsak da. Kat daliyam kanlo na dagijay. Surutak ida itinaliman. Dagijay tan. Nagpara da iti jeep. Limugan tan. Nagsweet da iti tunggal maysa. Imposible nga awan relasyon da iti kasjay akin na sweet da. Itog ako pa lang dito eh. Kita no naka-online ni Daylan. Apak iso. Naka-online. Awagak iti messenger. Hello. Ellie, kumusta? Nakalagit ka man. Kaya timayapay ko. Kaya't kala ako mustaan. Da kayo kiniluna. Kumusta kayon? Ha? Saan na pa'y kadian na ibagakin ka? Makatawa ng tinapalabas. Sipod nag-break kami. Anya? Abay, saan kayo ang nagsasarita? Saan? Busy ak ngamin akanayon. Pagpada kayo itigay mo abisi ka na yun. Awan panawon na kanya. Dayta ka ditiga po na nag-break kayo? Well, kaputamad law ko. Nga awan panawon na kanya. Kaya nakabiro kang matan ito sa bali. Kasta ka di? O sige nga Rod. Kat agyaman nak iti oras mo. Bye. Anya ti rumbang nga aram ita. Mama? Apay kay mawag ka iha. Kumusta nga iti panagkita yung ka ni Liam? Daytang arod ti mawagak, mama. Diyak ngamin amuno niya ti aramita. Tay dinapanak iti kumpanya pagtrab-trabahuan daliyam kan Luna. Nakitang ida. Kat patyak nga da relasyon da. Di ba't ada boyfriend ni Luna? Nag-break da gaya man, mama. Inawagak itay ni Daylan. Anya ti aramidak, mama. Di ka saritam ida. Wano ni Liam di ka saom. Makipagkita ka kan kuana. Takitaam no ibaganakan ka ti agpaiso. Ngam, agsagana ka iha. Masapul ang kasagana ka iti anyaman nga ibaganakan ka. Sige nga Rod, mama. Kasta ti aramidak. Agyaman nakta manugot ka nga agkita ta, Liam.
Diyak ka mo nga da kagaya man dito Pilipinas. Nasayata nagkita ta. Adagamin kahit kung ay bagakan ka. Sapay lang ko ma, tamawatan nak. Anya dayta. Iti panagkadwami ka ni Luna, iti do atawan. Diyak na po tanan at nagdiriknak kan ko na. Gapot ay suti ka na yun, anak kaalalay kanya. Narigatag may sarili. Ni Luna tinagbalin na katulong kiti amin. Sorry ha. Ngamasikugan ni Luna. Kat plano mintag kalaysa. Sakbay amadlaw ti tiyan na. Pasensya kan. No jak imbagbaga da ito idikan ka. Ken no nasaktak ti riknam. Kat da ito yung timawudya pa nagkita ta. Kat pa nagsarita ta. Gapot adyak kaya tasaktan tirik na ni Luna. Kasta ka di. Agyaman akmat iti panangibagam itipot na. Best wishes lang kada kayo. Nagsubliak matlang iti daydi akan ito, Mr. Lonely. Inawat ko latan, akas jay tinapasamak. Saan siguro adda kami kini Liam ti agkagasat. Ket ita, adamat ten boyfriend ko anaam-amok dito'y Amerika. Ket iti panagbakasyon ko manen dita Pilipinas, kayat ko ida makita nang runa ti anak da. Daytoy man ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Ellie. Ellie, pagayam ko agyaman na kiti daytoy apakasaritaam. Husto ti inaramid mo. Nga inawat mo latan ti sitwasyon ti gayem mo, ken ti boyfriend mo. Ala, sana bale? Tadamatan boyfriend mo. Ket sapay la kuma, tagtultuloy ti kinaragsakyo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan. Ti pagayam ang nagpailinga di tinagan nga Ellie, manipod Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan Aniki, asaan nan nga inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Ayaten tayo kumati kabsat tayo, tauray anya ti mapaspasamak, kabsat mun tulatta. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Nikki, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Manang, kasano taitan tawanan ni Nanang? Anya pa'y ngay, agkanya-kanyatan ah. Makaamu akon itibiyag ko, na makaamu kamatan. Anya ti kayat mga sawan? Sumurot ako ni iti boyfriend ko. Makaamu kamatan itibiyag mo. Adumat ti mabalin amastra kan dita at trabaho. Agbiro kay ti trabaho, tapno adda pang biyag mo itibagim. Katsi ka ngay. Sumurot ak nga rod kin ni Jovan, saan tan anam namaan to'y balay tayo, taamum at anak kasalda, gaputa inusar ni Nanang anag paagas. Pagtyak nga apaman ang maipumpun ni Nanang, papanawon na tanto matlaang ni Donya Pinang. Sa dino nga tanay ti papanak, Manang. Ado mati master kam di ta trabaho. Agi stay in ka. Itikas na, adda pagyanam. Talaga pinapanaw na kami ni Donya Pinang. Apaman ang naipumpun ni Nanang. Kat ni Manang, simurot matan ka ni Manong Jovan. Inikan naklaang iti 200 a kwartak. Pulos adiman la na asyan ni Manang kanyak.
Binaybayan naklatan nagkatang-katang. Padasak ti agaplay di ta apanganan. Agkasapulan da kano iti dishwasher. Barang maawat ak dita. Sigurado ka akayat mo ti agtrabaho kas dishwasher? When, ma'am? Jak kayat ti sadot a para innaw, ha? Kayat ko, nadalos ti innawam. Jak kayat ti sinsinan. When, ma'am? Kan no mabalin. Agi-stay inak kumata awan ngamin dagus ko. Kayat ko manano stay in ka. At least, makatulong ka iti sabali at trabaho. Saan ka nga agabang? Iso atulungan na ka agluto no kasi nga awan pa agsangpat a customer. Awan problema iti dayta, ma'am. Nasayaat nga rod no kasta. Nikki, tumulong ka nga ag-dish out, tawan pa'y matinawam. Nalpasan anangan dagiti adda iti table 9, i-dish out mon. When, ma'am? Excuse me, sir. I-dish out ko lang dagiti plato. Total, nalpas kayo matan. Sige lang nga ding. Kabarbaro ka kadi ang waitress dito eh. Kita ka lang ang makita ah. Dishwasher rack, sir. Kasta. Mabalin ka di nga laan tinumber mo? Pasensya kan, sir. Ngam awan cellphone ko. Kasta gayan. Anya tinagan mo? Nikki, sir. Siyakmat ni Lander. Sige nga ron. Agsubli ak tumanan, tapno makita ka. Sige, sir. Madama ti trabaho. Amangan numautanak. Apay sungat ang agsubli ni Lander. Apay nga ta kayat na nga alaan ti cellphone number ko. Nagmayat ko man ada cellphone ko. Inton ang sweldo ak. Gumatangak iti cellphone ko. Maturog akwan. Namin, masapa kami manan nga agreeing inton bigan. Nikki, damang sapsapol kan ka customer. Adalaan ka no ited na. Saan ka nga agbaybayag ka makisarita? Asino ka no, ma'am? Lander ka no tinagan na. Ala, rumwar kan. Alaam-laang ti bagbaganak at agsuplikan, ha? Sige, ma'am. Nilander nga agpaiso ti agur-uray iti dadya alamisaan. Asit gak. Sir, anya ka diti bagam? Alaam da ito eh. Para kan ka. Anyang namin daytoy. Surprise gift. Kita ang tulatan. Inton malpas ti trabaho alo katak daytoy. Sige nga Rod. Mapanakon. Tamangan numaungtan ka. Gapo kanyak. Sige. Kat agyaman na kiti daytoy ha. Awan anyaman na. Sige. Mapanakon. Lukatakon ti inton ni Lander. Anya nga ta daytoy? Karton ti cellphone? Agpaiso nga taas cellphone ti adda iti unag. Cellphone na agpaiso. Kat adda pa yung SIM card na. Kita man mada naka-phone book. Damay sa anak ka phone book. Padasak man na kontakan. Agre-ring nagpaiso. Hello? Nalukatam gaya man ti regalom kan ka. Apay arinigalwan nak iti cellphone. Una, takunam nga awan cellphone mo. When Awan pa kadanagam. Saan ko pabayadan kan ka? Itadkon kan ka dayta. agyaman nak no kasta. Awan anyaman na.
At dan cellphone mo apang kontakak kan ka. Agyamanak man na ha. Nagswerte ka matan, Nikki. Iti kinabayag kun ngagtrabaho dito eh. Awan pa'y nangirigalo kanyak iti cellphone. When tadamat tan cellphone mo. Awan pa'y mat cellphone ko, ididamok tinagtrabaho dito eh. Mas daawak mat nga rod. Diyak mat ni namnama. Nga damang regalo kanyak iti cellphone. Ay, agaramid kan iti Facebook account mo. Amom ka de? Amok. Sigud mo't nga da cellphone ko. Naila ko laang idinagipit kami. Nagsakit ti ina. Hello, Lander. Hello. Saan ka di ama kadisturbo? Saan? Amo mo't asaradon ti panganan no kastoy nga oras. Nagdamagak lang. Amangan ngamin, no kaya't mong tiagin na. Okay lang mat nga umawag ka. Ada ka di ibagam? Damagak ko ma, numanon ti tawon mo. Ag 18 na kon itaatawan. Saan ka nga agad dadal? Si Mardel nga kon manipod nagsakit ni nanang. Sa anak-anak kalpas iti high school. Agpada tagayam, asan anak kalpas iti high school. Apay mo't asaan ka nag-eskwela? Nasapa api musay dagiti dadakkel ko. Nagsisinublat dagiti kakabagyak anangalakanyak. Agpapadada naranggas. Agingga nga ada na amamok nga akin ko iti pagminasan. Simuro takan kwa na. Kat manipod didi. Nagtrabaho akon kan kwa na. Ay, imbag pa iti sana kabagyan. Kanaanos da. Kasta ka di? Uray siyak. O lila akmatan. Ada kabsat ko. Ngam nakiasawa matan. Kasta gayam. Ay, kaano ka diti birthday? Apay adam damagam. Amangan numabalin nga at pakada kay tibos mo. Tanong kayat mo, agpasyar ta. Sige. Manipod ngamin nagtrabaho ak dito eh. Sa anak pa'y arimrimwar. Alang arot, maturog kan. Narigatan, amangan numapuyatan ka. Katanda pa'y trabaho minton bigat. O sige nga Roden. Bye! Anya, nakaaramid ka na iti Facebook mo? I-add friend nakmat Sige. Oh, sino day takit kita ti profile na? Kabsat ko. Kunak no ulila ka. Anda pa'y gayam kabsat mo? Ngam ko na nga kanya-kanya kamin. Idinatay ni nanang. Aging gaita, dinakpay binirok. Saan na nga amo no sa dino ti ayan ko? Kat, apayakit kita ti profile na. In-add friend mo ka din? Ngam, di na pa'y inaccept. Sigurado ang mailiw ka iti kabsat mo, anya. Nga Rod, apaman nga i-accept na ti friend request ko. I-video call ko. Manang, agyaman ta sinong batam ti awag ko. Oh, apay, anya ti masapol mo. Kayat ka lang ako mustaan, Manang. Okay, aklaang. Data ka dilaang ti mawagam. Manang, kailiw ka ngamin. No awan importante nga ibagam. Igda pa kon ti cellphone. Makadisturbo ka. Busy Ay, kaano ka kadiasaan busy? Taiso ti panangawag ko kan ka? Sakto latan ti umawag kan ka. Bye. Kasla saan nga interesado ang makisao kanyak. Kasla saan akabsat ti pangibilbilangan na kanyak. Apay asyak kat kailiw ko unay ni Manang. Kayat ko akain ni storya. Ngam apay nga iso. Kat kasla allergic kanya. Happy birthday, Nikki. Oh, atoy, regalo kan ka. Adda manan regalom kanya? Ta birthday nga rod. Anya nga dayto eh. Lukatam Kwentas. Mabit lang taisuot ko kan ka.
Anday ta, bagay mo. Agyaman akmanan Lander. Awan anyaman na, Nikki. Kasta, ti kinapatag mo kanyak. Manipod da mo pailangan nakita ka. Agayata kon kan ka. Lander? Nikki, nakadimot panagayat mo kanyak. Diyak mo, noan niya ti isungbat ko iti dayta. Okay laeng. Urayak, noan niya ti sungbat mo. Ni manang ti umaw-awag. Apay nga ta? Sungbatak. Ni manong mo jubanday to, Niki. Atamadi atamag. Anya dayta, manong? Ni manang mo. At dito yung ospital. Talon nga daw na dito eh. Adong partilugan. Intara yung tinakadungpar kan ko na. Anya? Sige nga rod, manong. Umayak dita ospital, itamat laeng. Kimbag man din ako umay ka ading ko. Apay kit din asaan, manang. Nabayagan akailiw ka. Iso na lang tabisi ka, no kasya akayat ko ti makisarita kan ka. Pakawanan na ko man. Noan niya man tinagkurkurangan kan ka. Awanin kanyak dayjay, manang. Tinapatag ita kat nagkita tamanan. Kumusta amat ang tibiyag mo ita? Okay aklaang, manang. Kaasi ti Diyos. Siga, kumusta ti kasasaad mo ita? Maputin ka no ti may saasak. Katirigat na. Tsaka mo no kasano mabayadan mi ti bill dito hospital. Anya? Apay ka no ang maputin ti saka, manang. Awan ka dit remedyo na? Awanin na din ko. Talaga ka no ang napakaruan ti tumang ko. Tumulong ang iti magastos, manang. Adamot urnong ko. Stay inak iti pagtrabahwak. Isong awan mo't paggastusak. Agyaman ako na, Niki. Nagsaya at kakapsa. Saan nakasla kanya kabinaybayan kay di. Anya? Ni manang mo ti papanan ti urnong mo? Kapilitan at tulunga, Jolene. Idin to abinaybay an nakaide? Uray kas jayt inaramid na. Ipatpatid ko lat ti kabsat ko. Talaga nasingpet ka? Biliba? No sikat ti adda iti sasaada. Imposible. Asaan mo mat atulungan ti kabsat mo. Oh, apay anak kaawag ka, Lander. Kaya't ka kumustaan. Bisyak ita. Agpakada aklay ti boss ko. Kasapulan nak ngamin ti kapsat ko. Ha? Anya ti apasamak? Aday di ospital. Nadisgrasya. Kasta? Mabalin ti sumurot. Kaya't kumatamam mo ti kapsat mo. Sigurado ka? Wen. Kaya't ka akadwaan. Sige. Sika nga ro ti makaam mo. Urayin ka dito'y panganan. Ada akmanan manang. Kadwak ni Lander. Gayam ko. Lander, iso ni manang ko. Naimbang nga aldaw mo, manang. Kastamat kan kaading ko. Agpaiso ka di agayim na ka ni Niki? Wano, boyfriend na ka? Nulakit di sungbatan nak, manang. Kaya't mo asawan. Agar-aram ka? Uwan, manang. No kasta, aywanam ti kapsat ko, ha? Nasimpot ni Niki. Saan akas kanya? Manang, anya ka din day ta nga ibagbagam. Agpay sumat ading ko. Ngamita, naamiris kon ti bidot ko. Awan gayam ti sabaling at tinulong. No saan adata nga agkapsat. Anya ti plano? Apaman ang makaruar ni manang mo dito ospital. Kaya't ko ba'y ang makabanding ni manang? Siguro, makipagyanak pa ije balayda iti sumagmamano nga aldaw.
Tulungak, aging ga ama isanay nan ti kasi akasasaad na. Nagswerte ti kabsat mo kan ka. Ay, umapalaklakat nga rod. Tawan kabsat ko. Swerte aknot ka ni Manang. Ngamin, uray kas kasano, napadas ko ti adda kabsat na. Sana kaskan ka, ngawan kabsat na. Sana baling awan kabsat ko, Nikki. Naragsaka kon. Tanaam-am mo ka, itibiyag ko. Ita, naragsaka kon. Tamalaksid anasingpeten kanyak ti kabsat ko, at dapay ni Lander anaam-ammok, amangay ayat unay kanyak. Tuy pagayam mo, Nikki. Agyaman pagayam Nikki, ti dayto apakasaritaam, ket ti makunak, pudno asaan arumbeng nga agiginura ti agkakabsat. No di ket isuda kuma ti rumbeng nga agsisinakit. Isu nga ayaten, ken ipatag tayo ti kakabsat tayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay-drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Nikki, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos ken insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon da ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Lenny, adi na kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nabangunak ti kinarigat ti bihag. Kat may papaniti da ito iti isalaysay, barang makaipay iti adal kadagiti padak adumdungeg. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Lenny iti programa tayo, Dear Mr. Lonely. Unay matan ti kastoy abiyag. Kaslawan ti lulungawan na. Win nga rod. Ay, kastoy tayo siguro, aginggat ingana. Wan siguro Tasipod kinaubing tayo kat kastoy mo ti panagbiag tayon. Kataging kita, awan nagbaliwan na. Ay, biag nagpahiso ay. Ang tinapatag, di tayo aglangan amangan. Ay, awan matkit di Ngam alangan mo da kastoy latan. Numabalin, saan kumamot ang mapadasan dagiti agbalin nga anak tayo tirigat na napadasan tayo. Kumaa, ang awan mabalin tayo. Aganos tayo. Kan aggagat tayo. Tapno di tayo agbisi. Ay, unay matay tingaw kan. Mano abulanan. Ngam di pa'y laim mimpag. Wan nga rod ananang. Amangan noon niya amat daytan. Ay, tsaka mo anak ko. Intay lay pa-check upan nanang. Awan nga rod kwarta tayo anak ko. Amangan no dakkel ti mabayadan. Kan maysa, awan matigatang tayo ti agas ko. Padasag ti mapanagbulod iti karo ba nanang? Imbag ano agpautang da. Ay. Agpakaasi barang ka asyanda. Ay na, sana na nako. Amangan no awan mo't lati maitid da. Masapul nga ang gimbag kayo. Nakakaasi kayo. Kan uray ni tatang. Masyanak mo't nagproblema gapo kada kayo. Ay, ganyan ti kasto. Agbati kayo pailaan. Inak makisarita iti karuba.
Nay, si kamat balasang kao. Uwan tata, imayak ta. Umayak ko mamangibaga iti kwartayo. No adda pa'y mabalin ang maipabulod yu kanyak Ha? Kasapulan mi ngamin unay tata. Masakit ni nanang ko. Ngam awam mo't pagpaagas ko kankwana. Nasuro ka may sa abulan ng agsaksakit. Ay na, pasensyakan balasang ko. Ngam naranaam nga awan kwartak ita. Bimulod ngamin matlaang ni Tess kat inalanan jay kakaisu na akwartak. Ha? Pasensya ka talagan, balasang ko. Awan ka di uray basit laang, tata. Pagpa-check up la ko maninanang ko. Tapno maamuan mino niya talaga ti sakit na. Ay na, pasensya ka na talaga, Lenny, balasang ko. Talaga nga awan. No adda, apay kumadyak ipabulod kan kangay. Ala nga ron, agyaman naklangan, tata. Nanang, napanak nagremedyo iti gastusan niyo. Ngamawan mo't nagpautang. Ay, awan ti mabalin tayo, anak ko. Amangan no awan mo't kwartada. Kasladyak mamati, nana. Di dala kaya't siguro ti tumulong iti padada a tao. Ang sana bali. Sana may sa ti aldaw, nana. Ay na, anak ko. Di kag sa uwi ti kasta. Unay mat ti kasta lang ayo. Nakakaasi kayo. Ala, anusan niyo pailaan dahi ti bulbulong na inuman. Barang maagasan tao yakyo. Wala na kao. Agananos kayo pailaan, nanang makay remedyo aktulat tayo ti pagpaagas yun. Jerry, kontento ka din iti kasto a klase ti biyag tayo? Saan, Lenny? Maumak nga rod iti kinarigat. Wan nga rod. Ado ti kayat ko amaragpat. Kaslag parigat akmat. Gapi ti kasto a kasasaad. Kaano nga tamad? Amapadasan tayo tinasayata pa nagbiag. Dahi tayo saan tayong agrigat. Ay, nudagduma. Mapukpukawan tinamnamak. Sa anak mo't ngagkurkurang amang manggad. Ang apay nga ta akastoy latta. Ay, di ka mapukawan itinamnama, Cherry. At dalat ta pamuspusan ti amin. Nonyat ko nam, agpasyudad ta. Tentag sapul iti panggadan ta. Amangan mo saan ta amakastrak iti trabaho. Ta saan ta mo't anak kaadal. Kat padasan dalat ta, Cherry. Isapul ta tigasat ta ako nada. Sa bagay mo't ket di Kat kaano nga rod nga agpasyudad ta? Panunutan tapay anaimbag, Lenny. Kan masapol nga ipakaamuta kadagiti dadakkel ta. Sige nga rod. Agremedyo ta iti pagplete ta, Cherry. Tang, anya ka diti sidaan nyo iji talon? Awan ngam saan abalay. At damat dahi to'y tsaa. Ha? Wen, tinapatag. At datiin na pa, Ay, unay matan ti kasto pa nagbiag tayo, tata. Agan anos kakaday, anak ko. Tatang, napagnumuan mi kan ni Cherry amapan kami ijay syudad. Mapan kami kumaagsapul iti panggadan mi. Anya? Amangan numarigatan kayo. Saan, tatang? Narigrigat nga minog na naudaklaan ditoy. Kat awan ti husto a panggadan. Amangan nagbising tayo amin. Ala, anak ko. Kat sapay ko taagan anad kayo jay. Uwan, tatang. Kat agyaman akunay. Kahit, kaano nga ron nga iti panagpasyudad yaw? Inton bigatan, tatang. Adda ka di kwartam nga aramatam. Adda di naglakwan tayo iti natang. Isupay laang di usarat, tatang.
Ala, suportaran ka nga raw, anak ko. Awan at talaga tigasat ta dito syudad. Ay, wan nga rod, Cherry. Manon nga establishmento ti si Mercanta. Di na tamot awatan. Damagan da. Noan niya tinailepas ta. Wan nga rod Ay, talagang awan mabalin. Gaputa saan tamot ang nakaadal. Kat, anya ngay nga rod, Lenny. Agawit tan? Wanan anya pa'y ngay. Ay, aggas-gastos talaang dito'y. Kat awan mo't kwartata. Ay, bihag, aya. Saan na bale? Anda pa'y na dumaawagas. Saan ang nagpatingga ti amin, Cherry? Tatang, nanang, saan kami ang napagasatan ijay napananmi? Ay, una yan. Ay, sayang laang ti banugyaw. Ay, sana bale, tata. Kasta talaga. Kat anya ti planong anak ko. Apay no agabrodak mat. Wan. Day talaangan ti mo kapamuspusan. Awan mo't mabiro ka kapanggadak dito eh. Kasladyak kayat anak ko. Sino nga iti kaduam ijay adayaw? Sana bali takabaulak mat. Ngam no ag sakit ka ngay. Sino ti mga sikasukan ka? Ni nanang talaga. Didak ka di pa kadanagan. Saan namin amaliklikan ti agpanunot iti kasta, anak ko. Makapadanag namin. Sana bale, nanang, tatang, aganan nada kichay. Taparamit lang kada kayo. Ala, anak ko. Suportaran da ka, iti dayta a desisyon mo. Pangalam nga, iti aramatem anak ko. Ay, dayta ti parikot, nanang. Ala, ipamuspusan tayo dayta, anak ko. Elisyo, amang ano ada mabalin ang maipabulod mo kanya. Ay, pasensya ka. Awan pa'y magkwartak. Ay, kunak no adda ta bumulod ako ma. Aramatak namin nga agabron. Awan ko maangin, awan mo't kwartak. Pasensya ka. Ala, agyaman naklatan. Kunak no adda. Ay, awan mo't gayam. Kunak no adda iduldulin mo ta binulan mo't ngagsweldo ka. Binulan nga agpaiso hangam, awan mo't mabatbatay. Siyak mo't amin taggas-gastos dito'y balay. Lumakayan ni tatang. Kahit ado dagiti masapsapol nga agas na. Ay, awan mo't kiti Sige, sana bali. Padasik tagsapol iti sa bali. Una, pasensya ka Weng. Sabay ko matamawatan na. At da ka dinabulod mo, anak ko. Ay, awan nga rod tatang. Didak mo't kaya tapabuludan. Mabutang na siguro ajak makabayan. Ay na, di ka agsaw iti kasta. Naira nala siguro ng awan kwartada. Ajak amo tatang. Huwin anak ko. Maawatam ko matikas insin mo. Tasaan mat anaimot. Iso ti pagbulbuludan tayo, no addaman kasapulan tayo. Kat agi pabulod mat, no lakit di adda. Ay. Di ka madanagan anak ko. Isaldak ti talaw, kat ison ti aramatem nga agabraw. Ay, agyaman nak. Nalpas matlaang ang tipat patakderda balay mi. Uray da kami kano, Lenny. Dandan ni matan malpas. Isong agyaman ak unay.
Ay, imbag lakit din tayong karigatan ta tinagabroad, Cherry. Wen tano saan? Saan siguro akas to'y tibiyag tayo ta? Wen nga rod Ay, siguro. At data pala dyan lugar tayong agrigrikat. Wen Ay, kumusta nga tamot tanda kiti gagayam tayo chay? Wen nga paiso. Nasaya at damot siguro Manmanumat ngamin ang makachat tayo da. Ay, no siya, kawan na pulos. Da ilisyo ngay. Di mo ka din na ichat-chat ida? Saan? Kasla nga minsan ama po na si tiisip ko ti inaramid na idi kanyak. Dinak man la tinulungan idag kasapulan ak unay. Ay, Lenny, saan ko maakasta? Agpapada tayo iti sitwasyon. Iso ang maawatam ko ma, di kasinsinta. Jak ammo, Cherry. Jak ammo ti sawak. Hello, Nanang. Hello, anak ko. Pautangam ka numan datis kan ilisyo. Kasapulan da ngamin unay. Anya? Wen, anak ko. Agpakpakaasid Gamjak amo di bagak katakwata. Iso anak ko na kadamagan ka pa'y. Ay, idi siyak tag kasapulan di damangtad. Ita, siyak matlang dasit ganda. Kanya ngay ngarod anak ko. Talaga akastan. Tinapadaag saan ka nga agmurang itan. Dahita ko matikanayon mo alak-lagi po anak ko. Hala nga ron, pautanga kita. Agi pabuludak. Ngam, ibagayong aginteres. Ha? Wana nang. Pagrigrigatak ti kwartak ditoy. Dandan ni awan inanakon. Iso asa na mabalin na buludan dala nga awan interes na. Ala, kasta nga ron di bagak kadakwada anak ko. Kat no di da kayat, baybayan yon. Di uray di daw mututangan. Ha? Wana nang. Saan mo ta kapilitan ti agutang kat? No di da kayat ti kondisyon ko. Di yon pautangan. Naimbag ang oras muli ni. Kastamat kan ka, Elisyo. Anto'y ganti kwartan. Bayada ko. Ni, bayada madagos? Wen, kasi ti apo. Adanat da sweldo. Ket isuday ta. Wana. Agyaman nak. Awanan niya man na. Kaya't kumot nga alaan da ito agundaway. Amang ibaga iti kaya't kong ibaga. Ha? Idi nang ibagak iti kwartam, nalaos ka no tirurod mo. No namuakla ko maidi adagos, diya kong bimulod. Ha? Kinunampay ka no masapol nga aginteres ti bulbuludak. Ket nagwinak. Gaputa ka sa pula na talaga ni tatang. Mawatak mo't kiti da dyan, ta nagbambanlugan mo't nga ron. Angin, tinasairak. Ket diya kinunam, nga di si katag kasapulan ket di ka tinulungan. Sa bagay, agpay sumait. Tayo di bimulod ka iti kwarta. Awan mo't naitad ko. Takay marukot nga ron ti sakit ni tatang ko ide. Angin, damagan ka man, Lenny. Idi ka labas, awan ka dito na itultulong ko kan ka nga oray sinti mo. Ha? Saan ka di nga undas tinararamidak para kada kayo? Tapno sarsaritaan nak itiliklikkudak. Awan mo't ititibagasyo, kat mapankay mo't mangalay di balay. No sana bagas, asukar, asin, wano anyaladitan. Sakat ita, kastay mo't tanti ibagbagam kanya, kat naminsanak labing mulod. Ay, pasensya kan, Elisyo. Ngam kastoy ngamin dayta. Ay, pasensya ka mo't ha. Medyo nasairak ngamin itinamuak. O sige, mapanakon. Kahit agyaman na kahit, impabulod mo kanya kakwarta. Arsagid mo tayo dyan nga, Elisyo. Nagsarita kayo kaday. Wana, ay na, tilay bagbaga na. Apay, adayamat dakas na, nagpautang ak, kat paporsyento ak. Lene, anak ko. Sapay ko ma, tadi ka masaer iti daytoy nga ibagak. Tatang. No siya klaamay sa,
Jak kanunungan ti naramid mo. Kasinsin mo day jay. Ket saan arumbang a pinagporsintom ti inutang na. Ha? Kano mabalain. Uray di mo kuman inawat ti bayad na. Inted mo kumalatan kas tulong mo kenkwana. Nagbambanugak mo't day jay. Wain, ngam di mo ka di malagip. Idi datayaw ti maaw-awanan. Isuda ti kanayong tayo apangalaan iti bagas. Kat di da pa'y pasukatan ti daduma. Kan maysa, isaw ti kasinsin mo nga asinag kada kamay. Kat kabayatan ti kaawan mo. Ni Elisyo, tinangkit kita kada kamay. Iswasaan arumbang akasta ka kenkwana. Ha? Husto ti amam, anak ko. Isasapay kumatadanggan na kami. No sika ti addaan, tumulong ka kadagita kasapulan. Panunutam kumati nagtautam, kanditay amo ti mapasamak iti masungad nga aldaw. Iso adi ka kumaagim imot, anak ko. Nakaamirisak kat husto gayam ti magbaga dagiti naganak ko. Nagkidawak iti pamakawan kini Elisyo akasinsin ko, kat nagbalin kamin anasinged iti tunggal maysan. Nagsubliak iti abroad, ngam binaliwa kon anaming pinsan ti ugali. Gapo tanalagip ko ti kinarigat mi iti biyag, sakmay anagabroda. Alakastan kat agyaman akunay, to'y pagayam mo, Lenny. Lenny, pagayam ko, agyaman akiting kapanangibinglay iti pakasaritaam. Kat pudno launay, asaan arumbay nga agbaliw ti ugali, no sumaya aten ti panagbiag. Tay kunada nga rudan iti pagsasao, ti tao adi na amo atalyawan ti nagapuan na, kat saan na makadanon iti pagturungan na. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Lenny, adinan inglanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernaline Liwan, ken iti madireksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.